كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. In kataan sin ginhawa maka tinam hadjasya sin kamatay. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sarta pag-abot na to magtupaad ng qiyamah, hisabon na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan uno-uno na hinangka dahil hawaw sin dunya. Hirihir na kaya sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na tutungbasan sim kita rin ng mga hinang maraya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah. Nahi siyo-siyo in mamulya siya sin Allah subhanahu wa ta'ala mapasod siya palong sin sulga. Wa faman zuhziha 'anil nar siyo-siyo in malakpas dahil na pinarka jahannam mamulya siya sin Allah subhanahu wa ta'ala mapasod palong sin sulga faqad faz. Siya na yadto in nagparuntungan sin paruntungan sa rayaw-rayaw. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa yung turud na tawa karete hawa sin dunya ini malaikan amrain kasaddapan, malaikan amrain kasasatan, katitipuhan amuin hipalipukako dahil hawa